Nastava na ovaj način pruža deci veću mogućnost sticanja međunarodnih sertifikata, kao i priliku za prevazilaženje svojih ličnih, jezičkih i kulturnih ograničenja. Da li bi ti bilo mnogo jednostavnije da je samo na srpskom ili ti ne smeta što učiš i na engleskom i na srpskom? Pa ne smeta mi što učim i na srpskom i na engleskom. Jel se nekad zbuniš? Pa ne baš, ne. Jel ti neko pomaže? Ne. Osim naravno učiteljice? Pa ne pomaže. Do you speak English? Yes. What is your name? Viktor. Koji ti je predmet najteži, a koji ti je najlakši da slušaš na engleskom jeziku? Pa sve to kod nas mi je najlakši, a nemam najteži. Vaspitači i nastavnici koji izvode nastavu na engleskom jeziku moraju posjedovati dokaz o znanju engleskog jezika najmanje na nivou B2, zajedničkog evropskog okvira. Da li uspevaju brzo da uče engleski koliko zahteva nastavni plan i program? Pa da, deca su kao sunđeri, oni upijaju. Mi smo radili jednu proveru znanja onoga što smo naučili do sada, samo da im dali kaskamo sa drugim odeljenjima, međutim sva deca su uradila sve tačno. U ovakvim odeljenjima najmanje 30, a najviše 45% od ukupnog fonda časova realizuje se na engleskom jeziku. Bilingvalna nastava je krenula sa 1. septembrom ove školske godine, gdje deca uče sve to kod nas, matematiku i engleski na engleskom, a sve ostalo predmete na srpskom jeziku. Samo treba da nastavimo na ovome kako ovu kvalitetnu generaciju ne bismo negde usput izgubili nemarnošću birokratija, a to često u Srbiji zna da se desi. Deca sa ovakvim diplomama stiču pravo da konkurišu na univerzitete u više od 110 zemalja sveta, među njima i one najprestižnije.